9 فروری سال جاری вохӯрии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри турсунзода вализода абдуқодир исуф бо сокинони деҳоти Работ баргузор шуд. дар ин ҳамоиш вакилони маҳаллии деҳот, фаъолон, имомхатибон ва раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ ширкат карданд. вализода абдуқодир роҳбарияти навтаини шаҳри турсунзода дар оғоз доири фаъолияти кориаш ба ҳозирин маълумот дод. сипас доири вусъат бахшидани корҳои ободонӣ, созандагиву бунёдкорӣ, ҷалби хонандагону наврасон ба таҳсили босифат, насби шиори овезаҳо ва дӯстиву бародарии халқҳои тоҷику узбек суханронӣ намуд. یک شم اگر در همین کنج مونیم همین کنج طاقت روشنی میکنه. اگر در دست هر یکی ما شم باشه یعنی که سمگذاری کنیم همین طاقت همش روشن میگرده. برای همین هر کس سمی خودشه در کجای هست در عائله گذاشتی بفهم در جمعیت گذاشتی در خانه گذاشتی فرزندات تربیت کردی بفهم که در جمعیت من سمی شما سمی من سمی هر یکی در طاقت شدگی عموما سمی همه یک شهروند عادی شهر توسن‌زاده و تاجیکستان عزیزمان میباشد. дар ҳафти ин ҳамоиш доири ҷонок намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, фаъолияти пурсамари ҷойҳои ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои тундрав суханронӣ карда шуд. کاروان سلامتی به خاطر عیادت خبرگیری اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی وتران‌های مهنت شخصان برجا مانده سفربر کرده شد. رفته در نزدیک با مردم بینند اون شخصانی که در حقیقت وطنی از زمان شهر ترسنزاد زحمت کشیدن امروز نفقه میگیرن با عیادت امنا رفته متصدی کردیم و وابسته کردیم که رفته امنا را میبینه خبر میگه دفترچه تشکیل میکنه که من هر ماه 2 مرتبه نماینده مؤسسه‌های تندرستی رفتن میپرسد شما چقدر بابا اکا چقدر سلامتیون چقدر وظیفه‌دار کردید. дар фароварди ин ҳамоиш роҳбарияти шаҳр вализода абдуқодир исуф аз аҳли толор хоҳиш намуд ки барои пешгирии тамоми падидаҳои номатлуб ва қонуншиканиҳо бефарқ набуда барои ободии якпорчаи хоки муқаддаси ватан саҳмгузор бошанд. ниҳоят дар фарҷом миёни сокинони деҳоти Работ ва роҳбарони бахшу сохторҳо саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт. бо ҳамин вохӯрӣ ба фарҷом расид.